Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd, ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru batan kaula sareng guru bata ajunan semulja Raden Kiai Haji Mahfud Abdul Qadir, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Guru batan kaula sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Khairul Mufid juga sangat abdina amul ja'aki. Guru batan kaula sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Saifullah juga sangat abdina ta'zimi. Tak kalip ajunan semulja Kiai Haji Fauzan, benda seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena batan kaula tak oning asmaipon, tapi tanpa terkecuali seteja sangat abdina amul ja'aki. Terjukan tak kalip sahibud da'wah wa sahibul manzil yang kadinto Bapak Dali sekeluarga. Terjukan secara istimewa Bapak Kepala Desa setempat ben seteja peraput di Saipon. Kedua mempelai antara Mas Abdul Wahid, nggih. Mas Abdul Wahid bin Capan dengan istri tercintanya Mbak Mardiah. Semoga mantan kedua Kak Dinto meskipun jarang jauh mungkin lak semak lak ipapolong mantir tak asak sakiah. Karena yang satunya Bojonegoro, Situngga Madura, Kengbit Abid Sorbeja. Jadi bahasanya mungkin bahasa Sorbeja. Kula kira pikiran kia tak kok sapi datu pahirogan kui bahasa meriki tak tahu kula. Setokang karo mereka kula. Cuman bahasa Jawa dengan Madura itu beda. Menureng tak tahu ampo tak kelero. Orang Madura nikah kabin muntro taan di anak nikah masuk KB tanggi. Jadi orang Madura muntro taan di anak masuk KB. Sorbeja justru mun masuk KB dia sih banyak anak. Cerdas sekali mun masuk KB dia. Dia Sorbeja mun masuk KB kembar, mun nikah temun masuk KB taan dia. Gitu. Makanya Mas Abdul Wahid nanti hati-hati kalau bilang atau berbicara dengan istrinya, cek sampai pah ngucak di cekel no di cekel apa cek nyero cekel le paman telikongku mun cekel. Karena mun Sorbeja ni ke mun cekel teku, sementara Madura mun cekel je LR. Jadi harus paham. Ni ke mun tegelero salah. Beda. Surabaya itu kalau pelan launan itu bahasanya alon caek. Menikah itu menalon cak je aker santa. Makanya man arafa lughata qaumin salimah min makrihim. Orang ini kudu ngerti bahasa nasitung kaum, karena ketika ngerti dari bahasa nasitung kaum nikah selamat dari ekalakal berecok-ocok kaum nikah. Iki napa ki? Bidah bahasa na bidah. Makanya Sorbeja ni kasih terkenal Madura pelambek kirangan tanggi. Karena ring Madura entar ke Sorbeja naik bis tojuk bener orang Sorbeja kia ngatela hotel pehtanya aki ring Madura sapan di hotel jo dia jawab ring Jawa kirangan jar tak tahu pak cang saya Madura aduh soki kia kirangan ajalan sekejap aki itu ke pengbuan kereta mun kereta juga
kirangan mas, buh kirangan kia sandi, so kiongku kirangan, sekecil aki pas tu kupok bening tetap rak cedor itu, siapa aja kirangan, tompes jong kirangan naik, aslina. Oleh karena itu dulu ada pepatah asam di gunung garam di laut, jauh keng mun cuduh bi Allah eta geger apolong. Mbak Mardiah dengan Mas Abdul Wahid kita doakan, meskipun dua bahasa mungkin beda adat istiadat, beda tradisi, tapi mulai papolong makin insya Allah menyatu dalam satu ikatan yang oleh Al-Quran disebut dengan kata mitsaqon ghalizo, taleh secek sekenah. Makanya tadi dua aki Mbak Mardiah nikah manter tulian di anak mak le talena sajen seken, amin. Bun parlo manter benyaan ang, amin. Mbak Mardiah tu aki pun tahun manter rembi aku lo pun rembi manter kumpul njak maki koceng kalah mun aja. Yang sepenting rembi selamat potran itu tidak foto solihin solihat tak apa-apa. Karena orang ini kemuliaan di anak insyaallah pah seken anggi. Seken seseken kuah ikatan. Umpama kaselake pegel kasebini pegel keng mun andi anak mikir ke anak insyaallah tak panggempang nyimpang, tak panggempang mule. Mangkana tu aki mentelekas andi anak. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah, terkait masalah orang akabin ka'din to Allah ada bu dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kapolong raji-rajina sampian orang laki bil ma'ruf kalaban sae. Ashiru nikah cai pun nak kanak ngaci norok wazan fa'alah yang mempunyai faidah musyarakah. Ayat nikah meskipun bahasanya kepada orang laki, reng laki kudu bagus kareng bini karena ngangkui wazan fa'alah asyiru, maka benih karo orang laki sewajib bagus kareng bini, tapi orang bini cukan andi kewajiban bagus dak ka orang laki. Jadi reng laki wajib bagus, orang bini wajib bagus. Makanya ulama menafsiri ma makna ma'ruf dalam kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ala kuah ngapolo ngasampian bil ma'ruf kalaban saya bi ulama bagi ma'ruf bagus saya maksud dalam keluarga ni kepada telok. Saya pertama al ma'ruf bil mu'asyarah, bagus kalaban ngapolong. Anapa? Mun mantan anyar pasti bagus teh. Cuman masalahnya orang ini kan lo anyar to. Beda mantan anyar, beda mantan anyar setengah alpo, beda mantan laju, kan macam-macam tanggi. Mungkin anyar napa saya pentai beki, mungkin apa ki? Napa saya ketero? Cek pun rengano kas, cek ada ceng beceng mungkin anyar nih kan. Mungkin kentong nangka. Keng kapan laju manusia nikah ada sebuah perubahan. Lah orang yang dinyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf bagus ngapolong baik ketika kita mantan anyar langkong-langkong kotu bisa bagus ketika ampun teti mantan laju. Makanya bahasa mantan itu ada mawaddah warahmah. Napa pidana mawaddah? Mawaddah nikah perasaan lebur atau berseneng sacaipun ulama katsiran ma tata'allaqumul mawaddatu bil ashkal. Orang mun abahas masalah cinta seneng ni kebiasaanna berhubungan kelaban kebedaan beden. Arapa mi lebur kakeh ka siti, polan siti losning, salah alos koning. Nek mun ki umur 17 losning, mun umur 70 situng benih losning, ning los salah tak koning jeleng polos. Cuman ketika umur nikah sajan tua sajan sepo, nikah benih mawaddah cepon ulama. Mungkin perasaan lebur tada, perasaan seneng ngak lambak tada, tapi bi Allah etalein kalaben rohmah. Napa rohmah? Niser. Dadi mun lapo sepo la umur 90 je lebur la tada. Setru melan. Iya di. Kok gak beda setru masakan itu. Cang sibini la cekem la ala embu. Ada setru momen letuah egenteen roh makari serni serah nggih apa sebab au be sematet tilan-tilan lebur la tade lambek kiki kena kapan misem lebur mangken kiki nekane ngempak kapan misem bae ngak tin
Lambak ki kena ngakan napa saus bisa kok ajam kok sapi tel potel. Mun la kare 4 tahu sa kok ajam kok sapi ngakan tetel sela tetel tak ikon leki kini cekak ke tetel lah. Lah ada perubahan manusia. Lambak sebini koning cang nak kana mangken glowing. Sampai CO semua mangken ni kana se kuring kengan nangkah sebini glowing selake talkah. Tangki semua nasi kuring makin mun ki ngode glowing keng mun la tua ada glowing aja ta mun ki umur 20 tahun umur sekemi beda boleh bur teku pasar soko benak ben pernah benak celing aki lebur muana te pote keng le era celeng aja saya kocak nasi kuring nasi jekung muana glowing keng soko na ambung eko au beken di mana tak tahu Allahu a'lam cek mangken ratin ni kegempang pak mungkin abang ki mangkana mangken ni ke mun karo ngebese pasar tak bang ki mun tro tawaring bini ratin teh kudung ceukena tedung mun ceukena tedung ratin ya patot keng mun pasar lah tak parja aja gula cek dengan bedak mangken pak senti pepe aberna petok kuning merah dong kerbungu beteng pala tawaring tantem kabungan acem ro dia jadi ki ngakui bulu kecok pasangan tek lentek dia pak lebur pana ketu pengak sapi limusin mulai gebung kone kelopai tak itu bu iki bata anak tepan ko sa LPG pahadang kondangnya lok kapi bulu kecang iki pak asapuan pahatal-talan keletung ratin ni kegening kekebay mangken ngina bangki mun ki ngode ni kebisai paratin beda iki cocok aduh mun la tuah pahi bedain bedeng cekak karo kerong kapi dai pahageris beben apa lo bisa mungkin ngode kule ben sampean ya Allah bil bi pahacara mantan cek pah ning sejam 2 jam mending bini abeda haram kita lo jam tak mari ales sekanan de gepang se masang se kacer se apa beda ben sekanan pok lo tega ada koncong eta cum menyara todi pah beli oli na banyak gelu pah cabrak tangki mungkin ngode terkadang kapan marih masang lipen masang lipstick akan deh tak ake bibir teh arapa tak kok ngalle bibir tanya aki dan mabuk antara kegere kon siapa kontang sekokoh beda apa nyembeli sake arapa mengucap nyembeli sapi buk sesuai dengan meningkatnya usia umur manusia saja tuah beten bi Allah lika iyoba dan Allah menyatakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun manusia ni kamun la umur tua beten nikah au be pole belik pole mun lamba ki kene tada ki kina kapan tua-tua ki kina kan situ ngacapak engki mun lamba ki kene orang ni ketandik kekuatan kapan tua kekuatan ilang kia mun lamba ki kene orang ni kata ingat panapah tak bisa elebelein abid nak kena kene la tua nikah boleh kol 10 kol 11 pah ngocak gelero apa cong lah dalam kondisi perubahan fisik manusia ni ada perubahan perasaan mun lamba ki nyara seneng luar biasa mantan toro kadang kabrek ke timur ke ke laut bini naik ke baiter keter asape antak to mani toro aki keng mun la andi anak telok haram kawal man subini suruh mangkat ke aduk selake ibu dia dorot engki na bangki lambak ku tekuk terkadang ngilang au be tak au be mun lambak ki nyaranyar ke jeding minta ater selake mangkat ada depak ka ada jeding sebini tapak-pak ke beto na saiki kiri bit selake njok beto jadi ngidina iku ku tak beto salah andi anak telok sebini bah ngocak kak minta ater kak dem ale entar ke jeding deplok ngarek-kerek ke tak kok kak bedering mati anyar mangkat dek palek beduk jerengkong kala akarene iku kabul si bini si mangkat depak kadang jeding pah tebak-pak ke betul grebek ke pah lambu arap lek labu kak la karton pesetak belak bikin mata namanya cendon ampun mulai beda perubahan iki na bangki lah orang kalau sudah dalam kategori al-ma'ruf bil mu'asarah bagus dalam ngaponong usaha aki cek ngobesikap meskipun ate au be soroja pegel dak remet ceng manusia tak kena bener dong kina bangki wajar pegel kareng bini
reng bini wajar pegel kareng lake king ketika andi kepegelan usaha aki cek tanpa aki kelaben beten keng isi anyar lambek roh mungkin apa ki aduh mun ki anyar oh my dear I love you love me you and me love ki ngocak selake demi cintaku padamu aku rela menyeberangi lautan api papan takai gitu menyeberangi lautan api dak macam ni tak ceng putih yang alin teng sokona ki anyar bagus ki anyar sae ki anyar genteng usaha aki papakun benih pahiro cak atokar sekali tak bisa ring laki bini ke roca atokar mungkin apa ki tak atokar ada rem macam siang malam apolong ring laki bendeng bini ni kalain kapi pikirna lain betena lain pendapat lain setrum lain is roca atokar keng umpama kutu atokar kutu sae carana atokar benih karo kula ben sampean makile kiai pada atokar di ben rajin teh pada pulan kiai pada atokar bu pada atokar cuman kiai ini kemun atokar ben raji mun atokar iluar pamare ke dalam Roma kula ben sampean mun atokar ilmu Roma si bini pah cering keluar pah ninteng samper telak tak ada yang ngucap salah tak ngucap salah siapa mintaan telak bu kita lagi yongku sampean tak mun pawa dung lemak banyak sing ngasak mungkin apa ki mungkin apa ki pasai maksud teketin apa ketika mantan berperselisihan atau karla kayak bini kotu pelak nimbang dak remah cara nimbang orang soko benak kanto soko benak ki bida temor reng bida temor ngocak lambe cek sampai gara-gara ojen saarih nimur setahun peleduk maksudnya apa gara-gara ujian sehari ini umur setahun pleduk bagus tahun niser tahun arabet tahun salah sekalian pahit lagi ketong gelek aja tembeng geluk lakar tabiat manusia ni kesini kemun beda kain pote lebar pah beda titik celeng tak bahas pote senyak banyak juga si celeng dia saya bahas manusia erocaan dia salah ada mun sampian tro bini tak salah sekali mun reng bini tro alake tro tak salah sekali cak bini manusia abini dengan merongki pakun pasti beda salah nak mangkana campo nyarian salah naureng salah nabi li cek sari sarana laki cek sari apa napo leding tatang ke anapa mun oreng isari salah nah maka sampai kiamat orang dua tak kena beda bener jadi dengan tak sari bila salah kapi manusia mungkin apa ki anapa al insan mahallul khoto'i wan nisyan manusia ni kena salah kena kelero tetimun sampean nyari salah ka manusia jentar ka kena salah lah pada bi nyari aing ketasek tak kira beli teh sani kebini ni kesalah justru polan reng bini ampo salah reng laki ni kapanyampurna untuk nutupi salah nasi bini polan reng laki ampo klero reng bini nutupin klero na reng bini mangkana reng laki bini ni kayak coba ki sareng Al-Qur'an nikah libasul lakum kalampi sapo reng laki ni kasapo reng bini sapo reng laki nah apa faidana kalampi satiron lil uyub kalam bini kefungsian nutupi kekurangan mun bini andik kekurangan tutup bibit selake mun laki andik kekurangan sebini nutupin benih kekurangan selake pah kebele ketetangke ontong kaki lek yo laki na salah soki koning renjong rajeki genteng perhatian aduh mentang laki lek pah ngocak cang kaki si ontong kaki bu kaki mun tahu tang laki dia maki genteng porang ipo kangkaran bi orang ya lebih bini saya buat coba aki tutupi ai keluarga ni kecak lebele mungkin apa ki ontong kaki le bini na ratin selaratin santri iya apa maki santri mau kedung gigir colong tambu sekali tetireng lain ngalem sampian terkadang sama buduk nutupin laki bini ni kenutupin dek kecubaan selain ada manusia sesampurna ni karo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut insanul kamil manusia sampurna ni Gusti Kanjeng Nabi teh Kanjeng Nabi ni kata dek ka orang nasakale kanan Nabi ahsanan nas khulqan wa khuluqa mun Kanjeng Nabi ni ka ada orang sakale beteuna ada orang sakale sampai dia buangki wahsanu minka lam taraqat ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ni kemun Kanjeng Nabi
Tada tengal saya meningaleh lebih ganteng dari panjenengan. Bentada ring bini alahiri anak, saya anak saya pada ben panjenengan. Kulik tamu warra'am min kulli aibin, panjenengan pedih tada kakurang sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Atika sampian kebaiking tok nyetok tibi eko. Apa? Ada kurang sekali. Genteng luar biasa, koning luar biasa, bersena luar biasa, perlu naro om, betena tera ni kanjing Nabi. Apa long benoreng coba gentengan kanjing Nabi, lo jelas coba tuh nih. Keng kanjing Nabi mukjizat delok pah matodus kau orang cek epon ulama. Mun apa long benereng coba gentengan titik, tadi saya coba nih kalau cek todus. Lo nak rejeti. Apa long ben segentengan boleh, gentengan kanjing Nabi titik. Dateng orang koningan kanjing Nabi. Pah dateng orang guanteng pakun gantengan kanjing Nabi. Ini kehebatan kanjing Nabi teh. Apolong benreng renjengan kanjing Nabi. Apolong ben orang pote, ki potean kanjing Nabi. Percis ben gula nih kata. Boh, gula ni mana pelong benreng pandaan gula. Apolong ben orang celengan gula. Tetapi pada tak kalah gula. Apolong ben orang coba terus sakit teh. Ampentong badai ngaku hari deki. Bade membeli ngangko kemarin. Kanjing Nabi nikah luar biasa. Nikah secara fisikali sempurna tidak kakurang nak. Mun nyare orang sempurna tak selain kanjing Nabi. Insanul kamil cuma kanjing Nabi. Khalqan wa khuluqa. Penciptaannya dan akhlaknya. Akhlak kanjing Nabi tak ada teh. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Mun orang nyare beda akhlak sepada dengan kanjing Nabi haram tak ada. Cak saya ngalem ni ke Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah ngalem deh. Beda situng Yahudi ni kayak pasar butah, salah butah, tua. Yahudi ni kebenare lah kau nak abek cuba ki kanjing Nabi sambil ngemis sambil ngocak saya ngak ki sampean cek percaya ka orang saanya Muhammad ni kekendak mun Muhammad nikah bisa melabulan mun Muhammad nikah andik kelebihan ni ke Muhammad keng tukang seher keng sampean murtad dari agama nyembah patung saya ngak sampean cek percaya ka saanya Muhammad benar Yahudi saya butak saya tua nikah ibang lebeng pasar abek cuba ki kanjing Nabi sambil nekuk canteng ada teh orang sehari beri. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika kanjing Nabi itu Eki kater yai kater insyaallah bingkengan ketika kanjing Nabi wafat, ketika kanjing Nabi ampun seto Sayyidina Abu Bakar ni kapah mator dek Siti Aisyah dek putrana Aisyah bede lakon kanjing Nabi bi engkau si kalau itende bede cek pun Siti Aisyah masa cek setiap lakon kanjing Nabi bi kok lamar itende kapti masa aki bede engki bede panapa apa Aisyah kita pasar bede Yahudi buta tua ngemis abek coba ki kanjing Nabi leribi kanjing Nabi penarih iatre roti pun ki laku iatre sarapan rek narek ibrik saderen lemalem ekerem nik kebi sampean kilo teman yen tarik akhir entar si Abu Bakar nih kayak Yahudi nih ternyata Yahudi nih kepakun ternyata Yahudi nih kita ngiding kabar cek kanjing Nabi ampun sete Yahudi ni kepah pakun abek coba ki saya ngak ki cek percaya kasanya Muhammad ni kelecek Muhammad ni kegendak Muhammad ni ketukang sihir sampean sengaja percaya Muhammad keng mamur tata guleben sampean dari agama patung saya ngajak torok tempo nang ngocak tambu sedek ke Abu Bakar pah cet di roti colong ngambu cek dengan colong iba kapan colong iba apa katanya pasir sampean cang sebutan pah jawab Abu Bakar kula orang sebiasa abri roti ke sampean beri-beri roh pah nyampir sebutan punten benih sampian lain tanya aki Abu Bakar mi pangki cek lain cek sampian buta engki orang sebiasa saabri roti ka pangki cek kiki kula kare ding peto roti na ikut cek geluh benih pah ngak sampian beki bungkol Sayyidina Abu Bakar ni kapah molar Pak Abu Bakar ni ka molar ya Rasulullah asa ka sampian ada akhlak sepada ben kanjing Nabi ni ka abek coba ki kanjing Nabi benare kanjing Nabi ecak kocak benar kanjing Nabi ebak coba aki benar justru bi kanjing Nabi paling roti ben bektoh
roti saya pada ngaki kau cek gelu palempuk gelu sampai Sidina Abu Bakar tak mampu nindak akan ke kanjeng Nabi. Mun pah tepak ka Hulil Yasin pah pasar telengger pah bedede saya ngajak parca ki Hulil Yasin ke saking celeper tak tepapan tak kae lekak saya ngajak onceng bi sambian yen tari bi kula Pak itu lengi batu ben betah ngalilatal katel ki nak kapi to kanjeng Nabi ini keluar biasa bebe dari ngak dikae kanto Pak. Ya Allah, kanjeng Nabi Abu Bakar ni komular ya deng Yahudi pakai kebala Yahudi tokang sampian ki sera orang sebenarnya beri-beri saya menempuh roti saya tulang sampian pas sera kas Muhammad Rasulullah bi sampian saya buat coba aki bi sampian saya dengan aki bi sampian saya cokot benar kas Muhammad Rasulullah Yahudi ni kepah mular Pak ya nangis pah masuk Islam ken sayang masuk Islam ketika kanjeng Nabi ampun saya itu keje aduh jak tepak agak gula Pak mun pah buat coba aki paki bu tetap bisa alaban embo mari mun aja makin rajaan ben kok haram tuan tina tunguntungan ya Allah kanjeng Nabi akhlak kebogosongku ketika ada orang sesampurna kecuali kanjeng Nabi mangkana sampean alaki ni kebuk lagi sampean manusia tak sampurna sampean deng laki abini bini sampean manusia biasa lo sampurna mangkana ketika beda kesalahan toreh patang maklum paah dinya porah paah lirido bi lebih sampean deng laki suarga dari bini beda sampean cek ahli pegelen reng bini cek ahli ngangkuan tak ning salah cicik kapan ditulit pah dup temur ditulit boleh pah nungep can selake mula nungep pah beda remak ayo selake mikir daripada nungep tak ngau bini berkah ibu lembut kor cung bagus thank Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pranilah dari Kak Dinto kau leben panci dengan hadir Kak Dinto dalam acara pernikahan Mas Abdul Wahid dengan Mbak Mardiah tore tua aki teh kau leben sampean keng adu aki nah hadir senika mangkana sampean diberi berkat mereka lah tak ngucap amin sekali manter Mbak Mardiah sareng Mas Abdul Wahid sareng Allah petetia mantan si bisa ngapolong saya itunya no deh gitu tetip pok berkat baga di kulika saya beri kita iluang gitu saya dengar pidato ngak kuliah dikejak saking sepeda motor aja den teh perlu bensin mun sepeda motor aja den mun sampean kan sepeda parkir teh pas saya parkir kenal potong ngokos tak buang-buang enten terus sakit Bismillah setengah jam tak ikhlas deh nah 15 menit mau dicemat dia cek ibu ke pengajian udah kita ingin baca beda HP nih kan baca rasa arlo cek ibu kan gak gula pulang tak surbanan bah nyuku beni kiai bi sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Titik pertama al-ma'ruf bil mu'asarah kudu bagus kalaban mapolong apolong kalaban be salah biasa mangkana selangkong saya ring bini ni kebi Allah takdir banyak debu teh banyak kadeh mangkana tak iman kaman lebih biasa ring laki ngucap telo kecap si bini telo jus ambu sekali je biasa mangkana ring laki ni keselangkong saya mun ring bini kikir cek lajen cek laben ki lator teh deki kapan lales sol ambu tibi kalau sampean cek tak kuat tah Roma pulang sebini kikir nyimpang keluar teh engki mun pahitil pun kikir libat tilpun cungkem pangan boleh sampean angka orang ngajar kagak jika orang mau catak merpah nyimpang angka pah sabe deh sampean pah kok rokokan le setengah jam pah kala anu le ke meke tak jelas beli boleh mun tak tega ngabuk le tak ambu ayo mungkin ngelaben teh bagi sampai kiamat orang keluar tak kira menang cetor kadang selaki kayak ngatanya rokok saya nyampit amulai duhur sampai hari compet tak beres tanggi kayak ngatanya rokok dan merokok dah tak mesti berdina dia apalagi yang kini ngereng kesin bi kakek saya nyampit njak kakek kacau rokok dia katanya kikang kongkok mengincem ku teman nginciman rokok njang korong ngincem korek kaki bekedap pernah kena harap ngocak kading bini cuman ikan tarik putih kura-kura kita arah kura bakomba kita abakomba ini mesti kayak sapuna dia mesti kayak anaan cak korong king rokok dia kepakai lagi kangkok macam yang bini gula marin. Keng Imam Ghazali ada bu sekak dintoh. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya.
sabar dek kali sana orang bini ni termasuk banyak cobaan para wali. Titireng wali lambak orang bini nak karena banyak cebu bi Allah. Keng mun reng laki sabar dek kah tu kana orang bini, maka banyak reng laki ni kalau yang kak titi wali gara-gara sabar kali sana sebini. Titireng bini kikir ni buka fokusan tema kikir teh. Mangkana cak ambuaki si kikir sampean bu. Ongkuan lambak ni kebanyak orang wali markena sabar kareng bini ketika kareng bini kikir. Mangkana mun sampean andi bini kikir tok man paeman kak wala wali ku lekuk sampai mi pola titi wali moret dek kang punten ongkuan ni ongkuan. Mangkana syariat Islam mun reng bini kikir saya cek lah cek kikir kia. Makanya situng bektoh bari kula cerita gula pahtoronan ya kak. Haram kita ngakan gula teh. Ki buru yang kak pereng pan kau bukan jalan ceramah agama yang pertama. Kan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Yasin niku. Lah burung saya ngakan. Cek mun tak kelero tor kadang gula semalam kau jangan dukali tak ngakan sekali gula teh. Pengajian pertama. Kapan ibu ngakan? Pak Hakebe panitia. Tak usah. Ustaz akhir ngalia tak kira ada ente. Angangah. Debat ke pengajian nomor 2 langsung ke toron kalau 12 malam pah badan yang nasi pah panitia ngocak Ustadz kuber tak kira ada ente malam Ustadz alian mari ada pengajian saya ada nih apa suwan munat papaan jangan matokang janggul orang kita ngakan sekali dicek tamu yang ngocak apa gula neng ilmu mobil cak dengan rapar beco ngakan berkan pan mari beco tandangi pemasok tempat keberdas banyak detek. Hari kula pidato tak khosok. Tak kok nasi kening tolong bi pelayan. Dek apa begemet pan depak desa. La uku tak kerojang sampian nyaman tadi membeli teh. Allah. Pas pan ngakan lagi guru teh. Langsung pahe panggil. Ngi pada remah boleh pahe esolo raga ke khairul mufid dah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Depak gendimat itu lepai itu pani nasihatnya cerita aku lagi pon mangkana mun reng bini ni kekikir sing ngajak laben nih dimin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dadi Amirul Mukminin ketika dadi presiden nikah andik kancanya mana Abi Dzardin Al-Ghifari ini keandik rajin ampo tukah dadi Abi Dzardin Al-Ghifari ini kemikir Sayyidina Umar kan sampai setan takut saking dari kerengah. Akhirnya cang Abi Dzardin kece. Tang bini sampo kikir jibi kok elaporake ke Sayyidina Umar. Mak lebih Sayyidina Umar kiri, mak le ambu si kikir. Pulang Sayyidina Umar ni saking dari kerengah sampai setan takut. Entar Abi Dzardin kata lemah Sayyidina Depak kata lemah. Tok. Assalamualaikum. Ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum. Tada jawaban. Iding aki cengabit ternyata dalam Sayyidina Umar tempona iki kiri bini nah. Mulai Abi Dzardin sampuna jauh pahe panggil bi sahabat. Ketika ni Sayyidina Umar sampean abu li boleh sa Abi Dzardin. Preksani Sayyidina Umar. Beda apa Abi Dzardin? Kaki geladan nak. Engki parlona. Teronyo una tolong. Apa? Bini kula ampo kikir tok keten kula. Dadi minta tolong jenong mak le kikiraki sareng panjenengan mak le ambu sikikiran ke kula. Terus engki burung tak dadi saya minta tolong. Arapa sampean kikiri bini napa tak alaben. Ku tak pada ben kula sampean. Pah Sidina Umar jawab senika nih. Ya Aba Dzardin hiya qad waladat auladi. Tang bini dia sing ngejenak kita anak senyak banyak Abi Dzardin. Tang bini dia sing ngandung anak senyak banyak. Tang bini dia sing nyusul tang anak senyak banyak. Tina Abi Dzardin reng bini mun karo kikir sing ngajak laban, reng bini je lakona sarah make emaroma, reng bini je lakona tak buan-buan sekali, amole je kena tedung sampai tedung pole. Alako tak ambu sekali, tedung aki kelako bi kake. Jagelak teh. Mesem bunga nek bini teh. Cang nek bini cocok kena kene nguncang pole je ya kok. Ngagela cang saya bun lau kata tentang laki kiba mak lengi ding tibi kopeng ngai kok Sayyidina Umar
ngandung re berat kan reng bini pulang sabar tak sak kasak sampean mentro tahu aja ngandung ni kemelarat nyari nyior seberdeng 2 kilo bak katabung pet ben samper cek bitabit seminggu boy teh mun tak mincret yo lain rembiing antara odi ben pateh reng lake bunga magi selake pegeleng magi selake susah keng reng lake magi susah jadi rokok abi tolo bungkus reng bini cenet-cenan tarik napas keluarkan tarik keluarkan fokus nak terus antara udi ben mati jadi makanya bisa dina Umar saya nggak reng lake pangarte sampean saya nggak reng bini cak kiri saya nggak reng bini cak tokol saya nggak reng bini cak lapas salai reng bini ni kalangko nasara mungkin apa mungkin terus kadang selaki itu tak ngerti ampo tak langala ya si bini ampo pah aleman dungan dung kabur sengang bulan ngatengah malam pah jaga selaki kak jaga kak apa lek terus samangkah kulitung malam lek mun tak lagi aja ilon oh ada selaki entar ke pasar Telengger tak nemu semangkah nyari ke timur ke Tamburu nemu depakan topokol belu semangkan ke panikakan nguncak si bini apa boleh lek gedeng kak tak iku belo gelek colok dia mangkat boleh nyari gedeng pulang siang mangkit lagi depakan tu para asarah kakan oleh saumpaan ada apa boleh lek lanas kak mangkat selake nemu nang pasar demak nang ampun der Mekasen depak dena Isa ngombe aki kakan saumpan terus apa boleh lek terus tabancok ya tak betah selake cek bahasa nikah kerja sama dan sama-sama kerja itu tanggung jawab bersama cek saya ngandung sampian saya mengandung mungkin apa mungkin kalau ada kesadaran seperti ini insya Allah tak panggempang kikir insya Allah tak panggempang manglo padeh amak lumin reng lake lesoh sebini kutu amak lumin reng bini lesoh reng lake kutu amak lu reng lake lesoh teh rajul sih kuna ben sampian ongke mangkat ki laku mole malam tengah but tega bungko kriking tega titi pol-pol kapi teh kaderin sara alako mungkin apa mungkin reng bini terkadang tak ngerti ampo tak apa bener reng laki ni kebeni tak minta apa-apa ke reng bini korlah ngocak apa bener sambil misem kita andi pese bunga tak bunga saya laki dateng rek nari ajualan tak baju keng si bini ngambek ideng Roma sambil misem katin apa saya jual kak tahu le cek sepenah pah misem si bini kisah ni kering ajual kak ampo baju ampun ten mun paju tok sampean takut sombong tak paju mak le sabar kor sabar le kenceran kak tinggal mak kita oleh pese kor le kenceran tak napai celep tak celep mak rek narik teh tori lengki kak ke dalam tojuk ke dalam pah ingat laki aing nikah aing nginum maka nikah eten naka nikah kopi naka mun sampean perlu susu na pakuni beden naka apa kak kopi nariata kok perlu kopi susu tepak kering apa dinak ni paguban seneng ke sampean tanggi karo minta nikah buk ke sampean buk tinggal yang laki ini ke ala kuasa namun perlu nyabuh korban akhir kok tak ngakan keluarga yang depak ke rumah pacimper kan yang laki ini pakai luar ruwet mengke rumah mis mesti bini beres tanggi saya laki selalu peluan saya laki selalu lesoh acualan tak baju si bini ngambek ideng rumah pada bener kacau ke Turking merocong dek remes saya jual kak tahu lek tak baju tepak kering laki tai kaki je engkau tak laki kaki je lambak polisi salah merangkok dua keng burung itu mereka polisi mun burung ku tetep insya Allah kor paling ngerti selake ngerti cek kikiran cek nuko sebini kutu ngerti arabet reng laki pasai insya Allah keluarga ni kebagus tak kutu ratin deh tak kutu genteng kak kor akhlak kebagus seneng makiratin artis roh tin ratin ning koning teh putih mi banyak telak mi tak telak kemun belum tinggal nggak gula ben sampian malah mun pah sampian bukan di laki genteng salah genteng soki pah koning kira pekeran tak mari selaki main sekak sing mal main kaplek main domino tak mulai kol sanga laki ateh tak ku abini pole tangki anu apa lagi genteng munnya ke mata tenang sementara cerejeh andi laki bak coba aman maki semalam tak mulai tak kira pikiran sampai tanya akibi tetang ke kaki laki tak mulai tak kira pikiran dek apa bu tak takut abini boleh njok kaki le
Arab apa bu? Katang laki dia pernah boleh praben dek. Tiga pun apsa apa buruk ada. Ya kenapa teh? Genteng mata tenang. Tadi jawab puk genteng mata tenang kira pikiran. Salah genteng soki. Coba keng mata tenang kemangu. Susah sih nyambit je. Ngucak genteng tau abini boleh. Ngucak coba tempat kecoba ongku dek. Angu genteng kor saya. Thank you. Angu bineratin kor solihah. Thank you. Insyaallah bakal tetilan-tilan kesayan. Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Al-ma'ruf sepertama al-ma'ruf bil muasyarah ngapolong kalaban bagus. Al-ma'ruf nomor 2 nikah asar telah nanti. Al-ma'ruf nomor 2 al-ma'ruf bil infaq apareng nafaqo. Nomor 3 al-ma'ruf bit tarbiyah. Ma'ruf kalaban cara adidik. Kor telok nikah kabini kotu bagus ngapolong bagus abdi nafaqo kalaban nafaqo sehalal. Bagus kalaban adidik insyaallah keluarganya kedetik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tori tu aki ada elang mantan lah. Antara Abah Abdul Wahid sareng Mbak Mardiah mentertetia mantan sesaya edilem apolong amin. Saya edilem nafakonah amin. Ben saya edilem didikenah Allahumma asaram ponteh ki bedeke khairul mufid. Terus korang Arab penguncang TV cek tak nak penguncang boleh menteri Allah yang pelanceng umur tapangki boleh yang lain kesempatan dalam keadaan sehat dan kenging ridho ipun Allah nyun sapora beda cak-cak ten kula saya masake kota betak parcu ke sapora aki kaki kena gajah buk aduh cek pada bentang bini pipi je menoreng batak bekiron toron mun saya bebe iya bo saya yatas di kerena kak ngutir apeli sekali neng yatas bi tas dinak deh yang ku tas dimah nyun saporah sedek batas epon asar teh ampun asar betok tak memungkinkan untuk melanceng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Yasin, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan atas Asma Sahibul Hajah, yang mana hal ini akan diwakili oleh Ustadz Muhammad Fathor, beliau Kades Kepala Desa Bira Timur. Kepada yang bersangkutan waktu tempat kami aturkan.